Ebijeho bwanyuma yomumba birebetse imbira hantebe yo binyishengero habwa Shema South kweshereka no rukuru kuteza akaruru ahabwa Kitagata Town Council. Bazisya aha Town Council barikuza handinga over twashanga register aine nanka declaration form etakushana ne yaha agent witu wa agent witu yaba ine declaration form eyeriho bururu nkaga na buna twazumunosi twasanga musigaze twasanga bine polling stations munana twasanga izumwe zona zikozirege konkeje ndizo ubajya ngo register kaeri yatatire ho figa zoburu kumayanguka muntu ya inowa ahansi theater muto ohora kumpuka heru ngarka tuzakushanga tushango musigazi owargabwo bubare 1 ayine declaration form ibiri emwe yabiri 067 yana ku presentinga yana za ku presenting kuguma nayo bamwe mbetse imbere hine batugambira aha karuraka ikijya hansi hati underground obururu ninja kubusinga kandi abathimu yo bururu ebintu ngira mu hotel bururu rwenshonga meaning obururu bwine service as a primary purpose yabwe njabantu barunda beberuzi bana karuru katambara je kino buringaniza insecurity yabasa kubaho ahitwagera kwandikira ebi bamwe mbebembezi om district ya Shema abarum Dickson Kateshumbwa hamwe na Adrian Katsime mwebesa baba batankire okujaguza mugandi kuruga kanungu akaruru katerwa mbusinje kandi katerwa mu centers 525 bwagenda je kandi twabuteraje ko kiri kubasika kandi abateze bakarundi nde abashemerigwe kandi ninde bajya umunsi hasingana % yayiguru nyone yanjye wasamukajojo ya karuru kamwe kandi na mugenzi we Oscar ya karuru kamwe umuherezo bururobwe ni yari kuterera karuru ni yari kuzagwa kandi akozire ibintu gene birebeka tino muntu yinitima nawe twagoge no kugira ngo abantu babace twavuga ibintu mwongera n'ubundi gasha kwa mai kwa twakire na Hweza Wilfred